Ikaduha sa pinakamalapad nga banwa sa probinsya sa Antique ang Valderrama nga may 273.79 square kilometers kag may populasyon nga 19,971 as of 2020 census. Subong nga aga ang nagbago sa sining lugar Hibaluon naton ha. Lakip ng turismo nga masanyo kag ginabalik-balikan sa mga turista ang mountain resorts matagas na kabukiran dali na isa-isa hunta. Tig-ululan na mga kapuso, but this one stops sa mga kasimanwatang explorers to continue discovering new places. Ari, ang sayluhunta nga banwa paborito nyo gid kay ginatawag gani ini nga veranda to the skies. Lagawan tabi ang Valderrama Antique. With us is Ma'am Anna Sangco. Mayong aga, Ma'am Anna, excited na kami nga i-tour mo subong nga aga. Welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Mayong aga man, Daryl, and syempre sa aton mga kapuso na ganitong subong sa aton program, GMA Regional TV Early Edition. Thank you so much for featuring us in our town, Valderrama. Ari Malagaw na kita, Ma'am Anna, sugudan ta sa sikat gid nga Mount Igcoron. Paano makalabot diri ang aton mga kapuso? Unfortunately po, as of now, closed pa yung Mount Igcoron. Pending po siya for the passage of an ordinance ngayon. So the current administration had decided to request the passage of an ordinance on the proper rules and regulations on hiking on Mount Igcoron. And hopefully, sa incoming administration, it will be carried on and successfully passed. So sa mga interested po na pumunta ng Igcoron, the only requirements lang din naman po is your valid ID and your vaccination card. Then when you enter Valderrama, you need to log in first at the office of the MDRRM, or the Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, and the police station. Log your details, the contact information, and the details of your hike. Then after that, pwede na kamo makasakay sa habal-habal pakadto sa atong jump off, which is Barangay Dinanagan. If I may advise siguro, there is a Facebook page named Mount Igcoron Hiking Guide. For those na gusto na pagdating doon, may tutulong na agad sa kanila, dire-diretso na yung pag-travel nila, they can contact the page and ask for assistance para na pagdating nila ng Valderrama, may local guides na po agad. Ano naman ang ma-enjoy nila kung ara sila sa tuktok gid sang bukid? Ang hike to Mount Igcoron, ma'am, is approximately 2 to 3 hours. So pwede siyang day hike. And for professional hikers, kaya siya in 1.5 hours actually. And ang Mount Igcoron is famous for its so-called knife edge. So bali, while you are reaching the summit, naganipis mamang imo nga trail. Talagang mapapakapit ka, ma'am, kasi talagang nakakalula na siya, mataas na. But once you're on top, the view is breathtaking. Kasi you will have that bird's eye view of the town, as well as yung mga rice terraces na ng ating mga indigenous people. And then there's also a cross that was established by one of our missionary priests long time ago. So some tourists actually climb the mountain as part of pilgrimage there. Tuod gid man nga veranda to the skies ang inyong banwa, Ma'am Ana. Ano pa ang iban nga kabukiran dira nga pwede sakaan sang hikers kag explorers? Actually, around Mount Igcoron, ma'am, there are 2 other summits, and they call it the Valderrama Trilogy. Aside from Mount Igcoron, there is also Mount Igduao and Mount Taripis. Both mountains can be climbed within 1 day din po. But kung gusto niyo pong magstay and appreciate the nature more, we have a malapad na campsite where you can set up tents and have your overnight. It can accommodate large groups of people. So there is Mount Igcoron, Mount Igduao, and Mount Taripis. Magkakalapit lang po yan sila, ma'am. And aside from the Valderrama Trilogy na tinatawag nila, syempre yung Mount Baloy, which is part of the Panay Trilogy naman na tinatawag nila. Isa po yan sa mga pinakamatataas na summits within the Panay Island. Mas naman po, ma'am, mas adventurous kasi 3 to 4 days climb po siya. And if you're lucky, siguro baka may mga indigenous na mga species pa kayong makita, mga animals. And the canopy, talagang punong-puno po siya, ma'am. Talagang maganda po siya. Siyempre, di gid madula ang mountain resorts para may pahuwayan ng mga bisita natin. Diin ni sila pwede tultulon, Ma'am Ana? Yes, aside from adventurous siguro na trips, ma'am, if you want na rest and relaxation naman, we offer
mountain resorts. Isa po sa sikat na mountain resorts in Valderrama is the Villa Valderrama Mountain Resort. It's actually owned by the local government unit of Valderrama. Yung difference lang po siguro doon kasi yung pool po namin, galing po yung water source niya sa saka. So no chemicals po kami hinahalo sa pool. Overflowing lang po siya. So like bago po talaga yung tubig every time. Kasi tuloy-tuloy lang po umaagos yung tubig. At malamig po talaga siya, ma'am, kasi natural na spring source. Imbitira na ang aton mga kapuso to visit Valderrama Antique. Yes, ma'am. So thank you so much. I hope mga kapuso naging interested din ka sa pag-visit sa amon nga town, Valderrama. If you want to rest and relax or if you want some adventure, Valderrama is the place to go. So, dali na kamo mga kapuso, kadto and bisitahon ang aton nga matahum nga banwa kang Valderrama, your veranda to the sky. Thank you sa patour, Ma'am Ana. Mabisita kami dira soon. Salamat man, Daryl, and of course, thank you din sa GMA Regional TV Early Edition for featuring us here in your show. So, good luck and more power to sa inyo. Duga nga impormasyon ka good vibes sa pagbalik sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.